Basngau sarong palat kari Bangladesh ba penun kam kari India ya kalenti jongka. Daka surak ba arpo arpoin praspa. Nripo saw klur tengka nsna ka India ban yat latno na kari Bangladesh. 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean. Hapdeng ka jingkiu ka jingekan at kari India bat kari Bangladesh. Bat ka jingsngau kia halor ka Siliguri koridor ka India kala shimya ke Sinjam kibak Hamstead ban shnano sendon daka surak ba ban yo iya kalat ban rung laj lu syakathan syatay lamingi jongkari harengkat ban yat laj no iya kari Bangladesh kaba ay ya kalenti kaba bet na Kolkata Shameklia bat Assam kari India kala shimya katay ka Sinjam kaba thamai ban seng ya kiwipat kilat penyaso hapreng ki jela badon syatay lamingi bat ki benta bapreng jongkari Dangshen ka kenhun menteri sorkar pedang jongkari kala menjur ya ka projek banshna surak ba Shillong Silchar haka jinglut ka ba arpoin praspa nrupusar kulur tingka kani ka surak ba kabajrong kemba Shihajar shispa nrupuriupoin pra kilometer kan kenthop ya ka Shihajar saupoin pra kilometer hammeklia bat arpo kilometer ha Assam. Anda habala deban penteri kami ya ketika surak ba kapor le jingle syaki jela ba syate lamingi balatip kum ka Seven Sister an penduna naka prapoin san kenta syakumba san kenta ka jingcngai jong ka jingyat lenti manta kalenti yat na Siliguri lane karendang jong kisiar kadaitang maka ka Jakaru ka bakongsan nari India syapang syate lamingi ka jing penun kam ya ka jaka jongkari Bangladesh kum kalat ban penyaso kalalong ru kalat kabala banle henrei hadin ka jingkhang jongka Bangladesh dangshen banrung lengba ka Bay of Bengal ka sorkar India kalasdang banwat ya kiwepat kilat kilanti lakmi lentiru bayaka kaladan projek ensa pendep haswa baka surak ba Shillong Silchar kan tregam katkum ka jingong jongka tenat penroi surak ba bat ki jingtrei jongkari India ka jingtmu nakmta kani kalanti kabaper bat kabayad lat ya kari Bangladesh kabadai ka benta jongka jingtmu jongkari India haka jinglet jong Muhammad Yunus syab Beijing ha ubanai mach ubadai ru unong yalam pasipor jongka sorkar Bangladesh ulak kento baki Seven Sister Kim Donlat panle chaduriau hendrei daimangi kinong up marwe ya kalanti ya duriau jongka Thai North East baru kawai lasngo thu mentaban na kaliang kari India kalashim ya katay ka jingkren jong Yunus baka bomla banlong kumba ulakren damau namar hakanika klimat kabamanta na kaliang ka India kalapan isendon dakakam ban yat lat no sendon ban penukam lenti yat lengba nakari Bangladesh.